Mela, kif aħna, right? Illum għandna meskit horror oħra. Ila daqsxejn li ħarġet. Joyville. Suppost dis-sena ħirġa part 2. Fil-fatt qed jitteasew naqra trailers mhux ħażin tagħha. Naraw x'issarraf. Okay. Sassa daw għall-lob qed jagħtu ħafna vibes ta' Poppy Playtime. Okay. Poppy Playtime vibes, anke l-ambjent, il-kuluri. Issa jitfgħu l-affarijiet. Għandna l-kameras ta' storage room. Isu ballon isfar. Dijaw barra fej konna issa. U dan naħseb minn fej bdejna. Switch. Ma jagħmel xejn. Okay. Harrison Vanderbilt, the founder of Joyville, was arrested. Nkolla jklaw l-istajjir. U xaw xidlamu. Army. Msakkar. Ma rridu nsibu ċavatta naħseb. Forsi. Xkien li ġibna maħna. Mux nisupu. Għakaw kamra oħra. Storage. Forsi għanna ċavet. Għadi kamera. Is this thing even recording? Okay. I don't know what's happening here, but something is terribly wrong. Everyone, all the children and the other employees, they vanished without a trace. I'm the only one left, and I don't understand why. I saw it. It's a creature so horrifying it haunts my every waking thought. Its appearance, it defied all natural laws. It had eyes in its mouth. Can you imagine? It's like a nightmare brought to life. I can't even begin to fathom its purpose or origin. That shadow, it was just here, right outside. It's out there, somewhere, roaming in Joyville, searching. What does it want? Why is this happening? Help. I need to reach out to someone, anyone who can explain this. If you're watching this, please send help. I'm trapped, terrified. I don't know how much longer I can hold. Okay. Sanna idea tal-karattru li probably għan il-taqaw miegħu.
iktar tard ġodan il-logħba. ċavetta. Right. Koluri. Alright, mela forsi daw il-koluri, right, aħdar wieħed, blu 5. Aħdar wieħed. Okay. 5. Aħmar 2. U isfar 3. Rosa 4. Jew viola. Mela abjad 6. Tista' xi ħaġa. Nipprova niswitch nerġgħu li hawnhekk. Saħad. So, da ma kienx hawn xaġa safraw. Bla buttuna l-lift. Bully. Ma taħi konna. Dak dak il-karattru l-isfar. Sakri. Nale. Hi there. If anyone is watching this, please listen carefully. My name is Ethan Jenkins, and I work at Joyville. Something terrible has happened, and I don't have much time to explain. But there's something important you need to know about this teddy bear. This teddy bear is no ordinary toy. It has a special chip embedded in it. A chip that can do incredible things. It's a long story. I can't risk revealing it on camera because I don't know who might find it, but I can tell you this much. It opens doors. It has a purpose beyond that, but I can't go into detail right now. Dan it-teddy bear ħajkun ta' għajnuna biex nsib x'inhu madu. Msakkar. Msax tmur. Exit level B2. Saret le. L-estra. L-sens. Wow, xaw. Għudlam.
Joyville. Hello, and welcome to Joyville. My name is Harrison Vanderbilt. At Joyville, we believe that childhood should be filled with laughter, exploration, and unforgettable memories. And we crafted an experience like no other, tailored specifically to ignite the spark of joy in every child's heart. In Joyville, we believe in the power of imagination and the pure delight that toys can bring to children's lives. That's why we've curated toys that will transport your little ones into a realm of limitless wonder and joy. So Follow. whether you're a parent seeking a transformative summer experience for your child, or a guardian searching for a safe and engaging environment, look no further than Joyville. Join us in creating memories that will last a lifetime. Come and discover the unparalleled joy that awaits in our marvelous zoo. Ending interessanti. ħafna. Xaw. Sammet il-messagġi li ħallew it-tfal warajhom. Take ticket. Ticket ta' xiexkien. Nistaw. Alright. Play zone. Għaw karuzel. Għanna zorziqa, zom. Tamurru ġa post bħal dan. Dejjem rridu nippruvaw iż-żurżieqa. Biżejjed. Żurżieqa kbira. Joy wheel. Sabattan l-battery. Xirridu nagħmlu fiha di? Ġara. La xejn jrid minn għandi. Xirrit nagħmel hawnhekk. Alright, xelet ħadra issa. Forsi dan aħdar u mbagħad isfaq ma l-isfar fejn kien. Isfar, mhux tajjeb xort. Għax ġralu dan. So mux għati pjaċir bejna. Ma nafx jt tagħmel għawta. Kru ħana fasok kolor ieħor. Tafas il-kuluri skont kif jidru fil-qawsalla. Ma niftakarhom il-kuluri tal-qawsalla. M'għandix għalfejn nerġgħu naraw. Alright, ftemna. Ġew neħdu l-biljet minn hawn.
Sa kuluri tal-qawsa minn fejn ħan niftakarhom. Ma nafx fejn niftakarhom il-kuluri tal-qawsa. Kienu eżattaw. Mela sekonda, ġifri l-ewwel aħmar u oranġa. Oh, what a chance. Aħmar dan. Aħmar dan. Qed tixalem. Aħmar xieġi wara l-aħmar. L-orange. U sejna fejn l-orange. Mxek, għarax. Għaw taħti, għatarrajt. So xieġi warajx. L-isfar. Għawek. Intu għatemmek, jaħarja. Wara l-isfar xieġi. L-aħdar, dan. Wara l-aħdar, xaw. ċilesti. Dan. Xaw wara ċilesti l-blu skur. Hawnhekk. U issa l-vjola, dan. Ej, ċaw, ġbejn. Ta' darba kien għaddik. Zom, daj, neħħajt iduru maħna. Ejja. Għanna l-ors vojt, bla batri jessa. Din iġruwa. Iġri. Ejja, l-menu għanna torċ. Xina nisma? Xin nisma? Spett tistennina xi sorpriża jien. Mhux vera. L-menu għanna torċ. Daw it-tip tal-lop is-soltu dejjem itik torċ ħażina pesti. Ma din darba, isu tagħna waħda tajba mhux ħażin. Rajtek ta' hemm wara. Rajtek ta' hemm wara. Sparixxa issa. Tajjeb ukoll. U ieħor. Faħna raġbin. Nista' niġi hemm. Nista' niġi hawn tkun idea ħażina. Alright. Nara xinu jiġri jessa. Kisra. Ok, ma rridu nirranġaw tan-naħa l-oħra.
fesaw. Se nistgħu nagħmlu hekk. Ejja. Hopp, hawnhekk. Alright, ħanoqgħod niġri min-naħa l-oħra jisu. Qed niċċarġjaw l-ors. Qed niċċarġjaw l-ors, alright, ħajkonna bżonnu. Allah jimtala l-aħjar. Kidok, nemli. X'kienet? La. Naqażaw. Hawnhekk. Naqas. Xejn. Left. Mixin, qed nagħmlu naqra progress, naraw fejn se jħodna l-lift. Fejn se jħodna interessanti l-lift. Għandna żewġ kuraturi. Għandna kuratur wieħed. M'għandna żewġ bibien. Hawnhekk qed nassumi li aħjar ma mmorrux. Dak x'kien. Ma nkunx naf kif għandi navviċina sitwazzjoni bħal din fid-dlam. Għamek fejn ġejna allura.
malu. Ma naħseb għawrdu marru. Bil-mod ġbin, bil-mod. Play zone. Xen nilab fil-play zone? Iġri. Fejn morru? Għaw fuq? Għaw d-torri. Ma jistax jitlaħ. Ġvera ma jistax jitlaw. Fejn martalaq? Rabnilu, ma fija taw del-mużika. Fejqijat. Ġifiri dan it-tafalna jek mal-bib. Ikkampja mal-bib. U ħajib bis-serjetà ġifiri. U jemmina li għamil bravura ġejtaw. Itlaq mur. La jtfi, għaw bixar. Tidħol ġazzurżiqa li ġejt minnu. U sax ħan għamil. Ħajkolli nidħol fih. Dak ġi minn hawn. Fejn dik iż-żurżiqa din? ħajaqbadna x'ma tħannix fija. Sandi idea. Sax titħol hawn. Xellet dawn. Talaq. Proset, Għalla biex nedħol ġo żurżieqa. Proset tal-idea. Ġelesti. Musan tħlu fi għanda. La msax. Right, okay.
اسمه بين. هسه الصفرة that's a baby. عندنا سكرين. عندنا بريدج. نريدو نحفو. لا أنا بظن الصفر أهو. actually زم أداو. ما جرى شيء. ما جرى شيء. جرى شيء فريت لي يجروا كل حد. يجروا كل حد دول الفريت. مشك. الآن أنت يقطع تشارج منه. اي بس لما جانا بظن الهضرة. شفت احنا بالهضرة. الحمرا فين هذا؟ هوني نعمل progress رجعنا. كم ينطيب كم ينطيب. هسه فين فتح المسفل. مع الهاتر رايت لا ايه
barra hemm Evil. U l-ħamra tiġi hawn. Ċelesti ħalli għal aħħar ħaġa minn hemm. Kif taħdem bil-kontrassa? Naħu s-safra minn hemm. Oh, le ta' sax tagħmel li jekk titfil id-dawl. Le, ma l-isfar ħalli għall-aħħar. Jekk dili. Ħalli għall-aħħar. Għal raġunijiet personali. Issa x'għamilt jien. ċelesti fuq il-lift. Sa kif ħan itlanġeb il-ħamra. Sekonda. Issa jekk għalqilna hemm. Kif ħanaddu? Mhux forsi rridu nitfu id-dawlu biex jinfetħilna x'imkien ieħor. Rajtux min. L-imbeġilli ħalla ċelesti hemm.
U issa ħajkolli mmur għalija fid-dlam. Ejjew. Mela rġaq għal din is-safra minn hawn. Nitfgħu. Ġieli stinqedu hawn. Il-ħamra muraw fuq. Safra. Kemm aħna tajbin. Għalik laqasa. X'inhu tal-ħoss? Qatt ma jkun sinjal tajjeb. Hello. Aw xi ħadd? Raġaġi. Ġri, x'issa jiġri iktar? M'għandix idea fejn jien sejjer. Eight. That's two. اجري. Hey, saf l-axħar. Ciao. Saf l-axħar. Maħseb taħat ispiċċaqat di. Safajt il-għajn. Ġara. U issa xiex? Sanna, nizlina l-isfel. We'll continue. Part 2. Nistennewa b'mod ħerqan. Part 2. Tatna kedda, Tatna kedda tajba dil-logħba.